je produžiti seriju Mirko. Fino, Uzdrman je iši. Hoće li Mirko uspjeti ili spasilo ga je zvono? As Kiko in the corner, throwing the combination, sliding forward, takes out Kiko. This fight is over. Here goes Strikeout. Kraj, nakon 2 minute i 20 sekundi. Da, rekao. Just missing Krokop, bobbing and weaving. Oh, Krokop! Krokop went for the finish. Yep. And here's a